أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe dina ɓawa yettude Allah kanko ɓuri handude ko yetta duwano ɓurnaɗo tagi foko sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko eɗen daga sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama min salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗa on fu moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna. Si tawi ɗum ɗon feƴƴi haray ko ɓuri e raɓɓiɗude e nde yewtere ɗo inchallahu haray ko landal hino lande haray en wawata jabade sina ko karmakoɓe jaabi kon haray en fillitoto tun woni ko landal ngal haray koko yeddodirano ila ka lawwalu yeddodirte kadi fi muɗum ila yawmil qiyama ɓay fottaka e muɗum mi sikka kadi wawete fottede e muɗum ko honɗum woni ɗum ko yowodiri kon e fi photo tiragol ngol photo haray karamakoɓe ɓe fo hiɓe fotti photo passeport e photo carte d'identité ma photo cd wano joni ka justice ɗi photoji ɗo kala ko yowodiri fi carte d'identité ha ɗo haray ɗum fo haray hino fotti haray ɓe fo ɓe fotti kadi photo kala ko wiyete kon stati ko lesa kon haray ɗon ɓe fo ɓe fotti ɗum ɗon kadi haray hino harmi haray ɓe fotti kadi fo haray kadi yowgol photo e nder suudu haray moƴƴa yowgol photo e nder suudu haray moƴƴa ɗum ɗon kadi yeddodiraka ɗon kadi ko tiiɗi ko honto lurral ngal ari kaka tiragol ngol photo hara ko photo appareil ma sifa ɗi téléphone ji ma sifa o vidéo ko min woni wadde ɗo haray ɗo hino lurra karamakoɓe goɓe ƴetti wo haray ka nelaɗo sallallahu kullu musawwir ɗon to fidul umum kala ko fotete kala ko madinte ɓe ƴetti ɗon photo on no wa'iri o no wa'iri sina cardante ma watteɗo e passeport ma hara ko fi seede sifa ɗin ɗon haray photo fo no harmi karamakoɓe goɓe ko ɗon ɓe woni koɓe yaari ɓe dallinori oɗo karamakoɓe goo ɓe sendidiri hakkude photo ko wiyete kon ko lesa kon kañumma e photo ko wiyete photographe assamsiya ko ɗum woni nangue yankejo on sifa koko wonɗen wadde ɗo ma ɗum tirirayɓe hara ko appareil ji ɓen non ɓe ni wo ɗum ɗon tawaka ɓe fo noon ɓe dallinori mo ɓe no jogui dalil muɗum haray noon joni mo be meɗen koyo ƴettu ka fotta ton gollitira ko honɗum woni ɗum wata goto yowu photo haray hiɗen gandi ɗum ɗon no haɗa malaikaɓe yurmede ma malaikaɓe ɓen natata e suudu ka photo woni ma ka bare ne a harnawa serti bare laaru ma ko nanditata e muɗum sinona hara ko bareru ɗum hara ko wañoru ma aynoru amma ne'ugol ngol ton bare hara fi ne'ugol sifa ko fewni kon leyɗe ka wurirɗen ga hara ɗum ɗon hara hinako moƴƴi so tawi ndu mara nafoore hay e hunde haray ndu bonnanayi jommayru haray dewe muɗum nden haray so tawi ɗum ɗon feƴƴi haray photo ko wiyete kon statiji ɗin ta goɗɗo waɗi ɗum e nder suudu hino pooɗa kadi cheytane e jinna sifa ɗin piiji e nder suudu ndu haray accugol ngol ɗon ko ɗum ɗon ɓuuri e moƴƴude bal ko ɗum ɗo woni ko moƴƴi kon amma noon ka lurraɗa fi ka photographe ɗo no woɗi karamakoɓe goo ɓe jaɓata few hara ko audio hara ɓe jogui dalilaji maɓɓe ɗum woodi karamakoɓe goo ɓe jaɓay ɓe tirade photo hara ko téléphone ji ma ɗum hara ko appareil ji ma ka caméra ji ɗin ko ɗi anduɗen ni ɓen ɗon heɓe jogui dalilaji majji joni noon haray ko torodirten inchallah ƴettugol photo waɗa fi waɗugol ngol tun haray hina ko moƴƴi ko foti kala ko waɗirta ko ya waɗir hara ko saabu haaju amma ko hina ɗum ɗon haray awla accugol ngol ɗon ɓuuri e moƴƴude tentini noon haray yowgol ngol wata goɗɗo yowu photo muɗum e nder suudu mum hay hunde nafata few haray moƴƴa few en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrinigen e sawaba o hawrindira en kadi eko yiɗi o yarli inchallah haray meɗen wonduno ka nder yewtere meɗen ɗo musidɓe meɗen mawɓe meɗen karamakoɓe meɗen tedduɓe meɗen Alaji Souleymane Lato Diallo haray kamɓe woni takko an ɗo haray miɗo toraniɓe du'a inchallah torani jama o gari fof tentini artuɓe hajjuɓe gari hikka yo Allah jaɓanɓe hajjuji maɓɓe ni ɓe wawari yewde ɓen han joni hara hino kali ko Allah wawi hoynude yo Allah on hoynu kamɓe kadi no ɓe wawata hajjiroyde ko arata ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.